Dobry večer, počitavani patrače. Nješkajši dzenjo značel vibor novi vladi Srbiji, a mi, jak i vševnje dzelju, emitujeme naš porjadni televizijni magazin. O jeho zmistu doznace u šlidujucej kratkej najavi. Члени Националного совіту ще найдлуже затримали на приношенню odluki o ponukanju za zajednicke predavanje kvartelja u Novim Sadze. Na konferenciji učestvovali eksperti i predstavitelji medijev z Briselu, Avstriji, Njemečkej, Mađarskej, Rumuniji, Horvatskej, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Zjedinjeni naciji prawie 2014 rok prehlášali za rok malých albo familijnych gazdovstv, ktorých u Švedci i najveći jest. I u nas ih jest najveći. Bilo to dost davno, kad veli našo ljude žili na salašoh, keše struju uvalale hasno valoljem za ošvicenje, a u obisoh nje bilo nijaki električni aparati. Včera u ruskim Keresture otrimana porjadna 18. Shatska nacionalnog sovitu Rusnacoh, na ktorej medzi inšim bula informacija o zaključenjoh nadpatrajucoho odboru sovitu, prilapjovanje zvitu o roboti nacionalnog sovitu i jeho vyvršnoho organa, a tiži finansinoho zvitu i zakončujucoho rahunku. Shatska počala z informacijo o zaključenjoh nadpatrujucoho odboru, gdje še sugerovalo, že bi še zvečali finansijni sredstva našim studentom i školjarom, a predložene, že bi nacionalni sovit i do predškolskih ustanovog uvedol određenu stimulaciju, že bi še dzeci u Kocure i Đurđove opredeljovali upisovat še do ruskih oddeljenjov. Popri tej točki nad njovim šore buli išće 13. Даку сам шуе на початку обавал, бо нам шестеро не пришли на Схатску, že či to už daku znie zamor materiálu, bo to je jedna od ostatnіх Schatkov, znači, že na ješeń novi vybranki za nacionalni sovit, ale prez diskusiju še ukazalo, že išće še starame o tim, co nam u kompetenciji i nadležnosti. Na Shatski jednoglasno prilapeni finansijni zvit o roboti nacionalnog sovitu i jeho vyvršnoho organa. Prešli rok bol uspišni za novinsko vydavateljnu ustanovi Ruske slovo, finansijni zvit i zvit o roboti jednoglasno prilapeni. Mali smo porjadnu subvenciju z boku državi za našo tižnjovo novini, Ruske slovo, za časopis za dzeci Zahradka i časopis za mladih mak i mali smo i zvekšanje sredstvog za vydavateljnu djelatnost u 2014. roku, dostali smo penježaš za 8 knjižki, takže i zato drog sme mali i vekši vydavateljni plan. To na čem sme robili to, že bi še obezpečilo zažljem i dakle všaki sposob finansovanja vydavateljne djelatnosti i časopisa za literaturu Švetlost, za teraz išće vše ostvarme na projektnim finansovanju i to co, evo da povem, oljehčanje, jak koncom prešlo roka pnješeni zakon o vymenkov budžetnej sistemi, po ktorim nam onemožljivene nje nama lješitskim podobnim ustanovom vyplacovanje honoraroh. Međutim, mi od vladi Srbije je dali dopušćenje, že bi sme mogli vyplacovati honorari za šitskih tih robja, dakle, autorski roboti, abo honorarni roboti na vydavateljne djelatnosti i na časopisoh. Jednoglasno prilapeni zvit o roboti, finansijni zvit Ruskoho narodnog teatru Petro Rizniđe Đađa, kotri perširas posle dlugšoho času vošol do novого roku bez dlustvoh. 2014 rok bol tak, keď by sme spatreli celú históriu za ostatní 6 roky, bol i finansijno i programno dosť uspešný. Uspelo še, znači, konečno pozakrivati kompletni finansijni konstrukciji, poneže sme u 2013 roku regulovali trošky až 4 predstavoh i so s tým všetkým sme uspeli vojsť do 2014 roku bez nejakých dlhších, jak co še to trafjalo prethodni roky. Prešli rok interesantný po tim
že i porušani i gukonci skoro dovedeni postupok uknjižovanja prostorije dopisovateljstva ruského slova, ktorý še nachodza u upravnim budinku drukarnji ruske slovo u ruskim keresture. 1978. roku novinsko vydavateljna ustanova Zvihla Kredit i učestvovala u vybudovi drukarnji ruske slovo. Na osnovi toho dostala na slovoh cali drugi povrh. Od toho prostoru, z časti toho prostoru odostali tedišnji rukovodzaci ocenjeli, že nije potrebne našej ustanovi všetky toti prostori zatrimani štiri. I na osnovi kontrakta o učasti u finansovanju napraveni aneks kontrakta z kojim terašnjim vlasnikom drukarnji ruske slovo Homa Aleksandri i Zvonimirovi, že pripoznali učast ustanovi u finansovanju i na osnovi aneksa kontrakta u ktorý sme potpisali koncom prešloho roku porušani postupak uknjižovanja u katastru u Kuli, robili sme ešte jedni dopoľňujúci projekti i vyplacena už i taksa, čekame njem rješenje. Evo, od 78. roku po teraz to stalo i evo, bude zakončen jeden postupak. Zavod za kulturu u vojvodjanskih Rusnacoh tiž mal za sobu uspišni rok. Izvit o roboti i finansijni zvit členi Nacionalnog sovitu jednoglasno prilapeli. U prejšnjem roku Zavod za kulturu u vojvodjanskih Rusnacoh razpolahal z okolo 7,5 milioni dinari. Mušim nadpomnuc i nahlašiť, že veci od 50% aktivnostoch, ktorí boli zaplanovaní, potrošení na programské sredstva, co najvažnejšie, i na čím še Zavod i zakladal, i na čím Zavod bude všelijak robiť u budúcim periodu, a druhá suma sredstva išla na namenské sredstva, znači na placi, na trošky, na čečúci aktivnosti. Členi Nacionalnog sovitu še najdluže zatrimali na prinošenju odluki o ponukanju za zajednické predavanje kvartelja u Novim Sadze. Ukazala še nahoda teraz, že by sme vjedno so súvlasníkami, ktorí našli zeli druhú polovku za kvartelj, ktorý mi vysudzeli od Evi Baranovej, še našel kúpec, že by sme toti penježi unapriameli za šedzisko Nacionalnog sovitu. Už teraz postoja veci opciji, od toho zaviši, že keľo sredstva dostaneme od predavanja kvartelja i od toho, že jaký še bude tu ponúkať dilovný prostor. Napravimo jednu ipak širšu rozsvárku, nielen so členami Nacionalnog sovitu, ale također i u našej javnosti, že dzebi i u ktorým naprijame rišovac šedzisko Nacionalnog sovitu. Naščiva delegaciji Nacionalnog sovitu s druženjom Rusnacoh u Srimske Mitrovici tiž bula jedna z temoh Skacki. Prešli raz sme mali jedno, možno povedať, porozumienie pomedzi nás. To bolo jedno techničné pitanje, pretože stvar prišla do toho, že Ustavni sud osporil nadležnosti kompetenciji nacionalnih sovitov o prehlášovanju ustanovog od okremného značenja. Međutim, funkcionuje i dalje. Mi to teraz dneška še usoglašeli. Hovorili sme, že predložíme obidva ustanovi, i teater Dobrica Milutinović i muzej Srimu, že bi boli od okremného značenja za Rusnacov, a okreme sme nahlašeli, že vyrobíme i kriterijumi, po ktorých u druhých naših naseljenih mjesta budeme prehlášovať ustanovi od okremného nacionalnog značenja. Na Shadski Nacionalnog sovitu najaveni da jedni plani za to drok, med inšim i o preslavi Nacionalnog šveta Rusnacoh, kotra bude u Verbaše, a zos dohvarkami še ruši už tako i poperšo majskih švetov, hvaril Sergej Tamaš. Direktorka novinsko-vydavateljne ustanovi Ruske slovo najavela preslavu ročnici i drukovanih medijoh, o kotrej še pošvitko hodno poinformovac. Radio televizija Vojvodini, kotra emituje programu na 10 jazikoh, ma potencijal postać jeden z zguzloh pregraničnog medijskog sotrudnictva u jugovostočnej Evropi i centralnej Evropi, zaključene medzi inšim na međunarodnej ekspertskej konferenciji Regionalni mediji u jugovostočnej Evropi, kotra u tižnju za nami otrimana u Novim Sadze. Pijatok 25. aprila u Veljkej sali Skupštine u Vojvodini otrimana međunarodna ekspertska medijska konferencija Regionalni mediji u jugovostočnej Evropi. Fachovu konferenciju posvećenu rozvoju i povjazovanju regionalnih i lokalnih medijoh organizoval Institut evropskih regijoh u sotrudnjectve s Nezavisnim društvom novinarov Vojvodini i Sekretarijatom za kulturu i javne informovanje Vladi Vojvodini.
Otverajući ju, predšedujúci Institúta európskych regionoch Franz Schausberger nahlášal, že regionálni médií procivčeža globalizácii médiích. Ja думам, že bars značné diskutovať o tých témoch, bo regionálni médií bars značný. Ľudzoch neinteresujú len internacionálni i nacionálni visti. Ich bars interesuje, co się slučuje u ich regioch, u ich mestoch. Regionálni médií bars značná procivčeža globalizácii médiích. Regionálni médií po celej Európy u problémoch a my žadáme čuť, ktorí to problémy u juhovostočnej Európy. Máme expertoch, bešedníkoch, ktorí nám povedza, jak to oni riešili u svojich državoch. Predsedateľ nezávislého družstva novinárov Vojvodiny Dinko Gruchonič vyjavil, že tríma radiotelevíziu Vojvodiny za jeden z najväčších regionálnych medijských servisov u Európy, ktorý má potenciál postať center sotrudníctva regionálnych medijských servisoch. O stanu u našim javným servisu účastníkov konferencii upoznal náš generálny direktor Srđan Mihajlović. Mi kao regionalni javni servis jak regionálny javný servis predstaviame jednu vrednosť, ktorú Serbia jak európska žem noší u sebe i u každým slučaju predstaviame spôsob rozdumovania i roboty, ktorý Serbiju vodzi ku eurointegracijom. Toto, co my u každým slučaju žadáme tu na tej konferenciji, že by sme na pravý spôsob prezentovali toto, že jak javný medijský servis Vojvodiny u sotrudnictve s druhými medijskými servisami u regionu probuje dať odvid na vyvolanie toho času. Dať odviti, co interesi hraždanoch i jak technologijno u dinamiki, ktorá kolo nás, u konkurenciji, ktorá kolo nás na pravý spôsob informovať hraždanoch, zabaviť ich, obrazovať i dať im polnú informáciu, že by sme stvorili demokratičný kapacitet u tým družstve. Na teritoriji Vojvodiny funkcionuje javný servis Vojvodiny, radiotelevízia Vojvodiny. Okrem toho máme i dajaký druhý médií na odredzených teritorijoch, jak co to TV Panon, lebo Srimska TV. Medzi tým fakt, že jakže medijský prostor šíri, zväčšuje še potreba, že by sme vše barže upoznávali i nachodzeli vše veci možlivosti za sotrudnictvo u regionu. Juhovostočný region je jeden zo ramíkov, ktorý môže byť i užší, i širší, i fakt, že Vojvodina má nacionálni zajedníci, ktorí žijú i u okolných žemoch, jak Maďarska, Rumunia, Chorvátska. Náš interes, že by sme še poviazovali, a i ich interes, že by še poviazali so nami. Treba mať z ohľadze interes všetkých nás i že by še uključili i druhý regii zo centrálnej Srbiji i zo Bosny, že by sme toto sotrudnictvo vytvorili na covecej plánoch. Či u čeranky programy, či u zajednickým archivovanju, co bude jedno zo zaključenjoh dneškajšej konferenciji. Jedan od zaključaka današnje konferencije. Ovaj skup jeste dobar i Тот сход барз добри и повјазување и черанка искуствог на уровњу регионох цошкат со добре. И ми мушиме повез же немаме регионални медијски сервиси. Ми як држава препознаваме јавни медијски сервиси, где спада и радиотелевизија Војводини. Takže кажди таки сход, черанка, искуства и пракси необходна за дальши розвој медијох у теј хвильки, кед маме бешедовац о једнеј великој транзицији у нас кед медији у питању. Govoriti o jednoj velikoj tranziciji kod nas kada su mediji u pitanju. Основне поручение днешкajšieho schodu, že regionálni i lokálni médií je jeden zo fundamentov demokratizácie družstva, okreme u kontextu faktu, že Európa zajednica nasamprec regionoch. Faktu, že ona vybudovaná na subsidiarnosti vlasti odnosno približovaniu vlasti ku hraždanom. A bez regionálnych i lokálnych médiách nepostoja elementy približovania tej vlasti, ale ani kontroly vlasti z boku hraždanoch na lokálnym i regionálnym úrovňu.
Tiež jedno zo vašných poručenjoch, ktoré vychodzi zo tej konferencii, to neobchodná potreba prekhraničného sotrudnictva regionálnych mediów na prostoru juhovostočnej Európy. Sotrudnictvo potrebné pre fakt, že Európska únia zajednica regionoch, ale i pre fakt, že juhovostočná Európa multikulturálny i multietničný region, zeše až prez sotrudnictvo všetkých úrovňov vlasti i druhých značných aktéroch, uključujúci i médií, vytvorí náhoda, že by to bol jeden stabilný i prosperitetný region, u ktorým še budú počítovať správa nacionálnych menšinoch, ale i druhých menšinských i marginalizovaných grupoch. I tu vidíme jednu veľkú náhodu, že by še to vytvorilo i pre sotrudnictvo regionálnych médiách u tým regionu. Na konferencii účastovali experti i predstaviteľe médií z Bruselu, Austrii, Nemeckej, Maďarskej, Rumunii, Horvátskej, Bosny, Hercegoviny i Srbiji.
Problemi statkaroh okreme drobnih produkovateljoh mlijeka, ali i tih, co karmija bujački i švinji, tirvaju i dalje. U prilohu kod Rišljedzi buze slova o problemu s plasmanom bujačkoh, ali i calkom inšaki po patrunok na produkciju mlijeka. Stan u serbskim statkarstve nijak že bi še zljepšal. Monopolistične spravovanje najjakših mljekarnjov i dalje podciskuje malih produkovatelja. Nje otkupljuju, abo im redukuju otkup mlijeka i popri tim, že še ministar poljoprivredi zaklada, že bi še stan u mljekarstve zljepšal i že bi še zvekšalo číslo krava. Tu zatajala država, nie len u produkciji mlijeka, ali i u produkciji mesa i u veljim drugim. Ove godine sam dao subvencije te bikove. Toho roku som registroval toti bujački, že bim dostal subvencije, a njemam ih komu predac. Išće pred 2 mešacami boli za predaj, ali predal som ljem polovku. 12 išće vše čekaju na kupca. Klaljnji nije zainteresovani, njet bi vozu. U tomu celjata drahi, poživa tiš. Kukurica nje draha, ali soja, premiksi, to bar zdrahe, ta zarobog nijaki. Naš sobešednik ma 70 bojački u turnusu, u 3 возрастов i každi 3-4 mešaci mu po 24-5 bojački stihuju za predaj, a već idze kupovat novi. Ali jak vari, kad otkup nje organizovani, slabi hase na tej roboti. Bikove da damo kako nakupcima. Kad bim ih dal na kupcom, dostal bim 2,2 evra, a tak nje možem ani evro i 90, bo to u evroh 220 dinari, keljo klaljnji ponukaju. U Petrovcu, gdje ja kupujem celjata, celje kotrema 180-200 kili, košta 650 evra. Znači, po bujačku mi nje ostanje ani 100 evra. Problem u tim, že klaljnji zlohasnuju našo subvenciji. A jak? Na to sposob, že zmenšuju otkupnu cenu za teljo, keljo produkovatelje dostanje subvenciji. Mi to treba da damo slobodno, nema veze, te subvencije dobijemo mi, a mi možda prodamo kome hoćemo. Mi bi subvenciji trebali dostavat šljebodno, a bujaci predavac komu seme, a nježe bi nas klaljnje uslovjovali za cenu, boljem voni vydavaju potvrdzenja o predavanju. Na osnovi ktorih možeme vytvoriť subvenciji od državi. Naš sobešednik vari, že poneže kvalitetne celje nje može najsť pod 600 evra, živa váha bojaka bi trebala buc 2,3-2,4 evra. Calkom druga pripovedka pri jednom uvekšomu statkarovi mljekarove. To vam kupci za celjaka? Všetko to pôjde na našej teritoriji opština Šid, do Mitrovice to všetko prejde tada. Ľudia znaju za nas, pitaju še telefonom i kad je, kad nije. Okolo celjeca dobiju propredni paperi, kad dobiju hodoraz, ali za mešac njih dobiju šitski, uzime evidenciju, hej, i veska im pošleme papere. I počne še predavaju? Od 200-250 evri, maš 3-4 dní, 5 dní, ktoré jagli. Všetko še preda. Danil Balaščak mljekar, ta celjata predava preto, že mu treba mlijeko. Ohabjeljem jalovki i toljem od dobrih macerov. Bojački drakši, a drakši i sementalci od Holštajna. Keljo vik tih Holštajn, a keljo drugi? Po sementala znam še celji do 7-8 raz. Znači, máme krav od skoro 7 roki, ktoré sú išće u nas. I dobro še doja i žiju. A do Holštajn 5 raz već se nje može da vitrima. A to ti mišani na vezi? Mi lezi isto, vitrimaju doz, ja godi sementalac. I dovaju doz mlijeka i dobri celjator usaju. Daniel Balaščak še za skravami za njima od dzecinstva, ali ozbiljnejše počel pred 7 rokami, kad prešel do Somboledu, a oni mu dali kredit za zvekšanje stada. Tedy ho zvekšal na 24, ta nazberal penješ i za novi hljiv i teraz už stihol po 68 kravi. Poticaj dobivame samo na rasni kraj, na čistu krev, a toticu máme da skelju palati, ne znam, možda 4-5, to mi volame jak meles, tu nje davaju poticaj. Pa ljeto išće še dobre doja, pa stoja na farmi. Varali ste mi, že to ti melezi u stvari i ljepši i otpornjejši, hej? Hej, vedeli su otpornjejši i davaju doz mlijeka. I puštame semenima za sementalcima davaju dobro celjata muški. Preco voljice Holštajn? Pa Holštajn već se dava mlijeka, ali muški celjata nje se nikto da kupi, nje se nikto da to vi. Zato ih mace menji? A da, zato máme menji, da. Za cenu mlijeka sme zadovoljni, zato že na vreme dobivame platu, dobivame premiju, dobivame šitsko. A naš prosek mlijeka zeš kako 17 litri, 18, njemamo neki veći prosek, ali mi zadovoljni s tim.
A máte kolegov, ktorí majú menej krávy i teraz im ohraničili otkup, hej? Pa da, ne beru vece mlijeko od njih. Tu valali je spod 6 kravi i ne beru vece suda zavru, to ti mali mini farmi. I ne znam co budu raditi. Tak to u našej državi. Mali môžu pozaverať z farmy i pojsť žobrac, bo im država ne može umožljiviť normalni rozvoj i egzistenciju. Stvar u tim, že to ti mali ne dostigli to duroveň, že by še mohli združovať, abo nemajú šmelosti vojsť do kreditov. Nie všetky znachodljivi. Zjedinjeni naciji práve 2014. rok prehlášali za rok malih abo familijnih gazdovstvov, ktorých už vece i najveci jest. I u nas ih je najveci. A najmenej 3/4 ani nie v systémi subvencijov. Prerižni pričini, a najväčšia pričina tota, že sistéma subvencionovania tak postavená, že by nemohli všetky buc s rôznym oblakom. Po koniec magazina ostali iščeljem 2 prilohy i zdohadníme šehtori. Було то дост давно, кет вели нашо людзе жили на салашох, кеше струю увалале хасновалолем за ошвицење, а у обиссох не було нијаки електрични апарати. Medzi imaginarnima ruskima junakami, u kotrih še prelamuje norov jednoho narodu, už da skeljo roki zažil i bači Juras z ruskого kerestura. Literaturni ocet tej podobi zos narodu Julijan Pap. Було то дост давно, кед вели нашо людзе жили на салашох,
кеше струю увалале хасновало лем за ошвицење, а у обисцох не були нијаки електрични апарати. Радио мал лем дахто, а телевизор нихто, бо išće не бул видумани. Калдерма була лем на великим шоре, а на штред валала стал криш. Жилоше помали, путовало на кочох, а в жиме и на санкох. Највекши подии були церковни швета и кеше увалале трафела дајака свадзба. Тизень после свадзби сватово išli do njevestinih na hoscinu. Prave zostake jedne i hoscini zvedlaše i tota pripovetka. Moje opisanja pod nadnaslovom Bači Đura Skerestura sam počal pisati dakle 88. roku. Vam za objavljovanje. Perše išli na radio, každe tizen, lebo každi mešac, sam daval po jednu epizodu, a ideja, že bi še prave tak volala, to ta serija, sam dostal išće z starih kalendarov. Takže v 30. rokoch som še upatral na učiteľa Mihajla Kovača. On mal jednu takú rubriku, šmichovateľnú, satiričnú, to i ja proboval, rozumiše, rozpon rokoch od 30. do 80. do konec 80. do okolo 50 roky nemohla byť tematika ista, normalno. Ja robil na takých robotoch, že som mal uvid, da poviem, do hlibinoch agrára i agrárnej politiky. To som već vše nakozil i temi, zapovedzme, satíru, humor. Ali namáhal som še, že by to vše bola jedna valavská problematika. Našo norovi, ruski, valavski, i dajakí podії, o kotrých som, jak malý chlapec ešte slúchal, takže, jak didove pripovedali na draže, i ja to zapamätal i dneska už u uzretých rokoch som položil na paper. Домашні сватово сердечно дочекали гостох, аж і нато. Був богатий полудзенок, як на свадьбі. Juha z kohuta s gagorkami, meso i mačanka, sarma, pečene švinske s višnjami, a rejteši mesto torti. Paljenočka pretim, a potim vinko. I ke sebe hlopi už popaljeli, domašnji svatovo šepitali, že co bi hosom bulo išće po volji. Već se i prečes, abo selbo zvažni, svat host hvarel, že bi mogli popit kafu. Prave podoba, odnosno i podії, котрі sam opisoval, i sposob na котрі sam opisoval, bo sam kasnoval všetky to ti starinski slova, virazi i tak dalje. U jednej, da povem, generaciji srednjej, znači nije baš mladih, a nije baš starih, naišlo na dobri prijem. Baš veljku ulohu na popularizovanju tih mojih pripovetkoh dal mal i teraz ma ešte glumec Michal Varga zo Skerestura. On čo, jak da povem, žľal zo tú podobu jednoho valovského človeka parasta. Čom Skerestura? Barim preto, že som to našlízel od učiteľa Kovača i že ja Skerestura, ale podії, котрі som opisoval, neviem kerestursky. To tipično ruski. Pravda, ani doma na salašu nigda ne pili kafu, ljem bilu s mlijekom. Ani u Valale nikto ne znal za takvi običaj. Ljem targovkinji po pijacu pripovedali, že panove i panji u Varošu piju jaku ščarnu tursku i to z malih šoljičkoh. Gazdinja i gazda domašnji popatreli na sebe. No co teraz? Nie pohańbić zbiše pred novima svatovima, ali ani u njiše kafu nigda ne pilo. Ali gazdinja še očmeljela. Pričekajceljem daku shvarela. Принесла na potpaljku, rozložela ohnja u šporhetu
i naljala vodi do špižove i šerpenji. Kad voda zovarla, natrušela do njej da skeljo falatki cigori, povrh njej posipala 2-3 harci divki jak za bilu kafu. Presadzela do miski za juhu, takus pocukrovala. Pokladla na stol tanjeri i loški, na štred misku za kafu i varešku do njej. Teraz hosci popatreli na sebe. Nije znali ani sami že jak še lapac do toho, ali še nje seli vidac. Načerpali sebe do tanjeroh, hljipali horucu kafu i hvaljeli že jaka je dobra. Svat pital i falat hljeba, a svaha dak uz mlijeka. A žec hanjbljivo zamodljel ložičku cukru, co mu švekra i vinčana takoj enki prinjesli. I tak prešli hoscini u novih svatovih. Pa kosni jaziki potim pripovedali, že domašnja svaha rozljala kafu po stolje i že ju već carsu pozljivala hoscinske svahi do tanjera. Ale to už boli pljetki. Nie mohlo buc tak, bo na stolje bol bili partok na červeni smuški. Hođ jak, to bula ozda perša kafa na hoscini u Valalje. Pravda ista. Od tediše veljo toho premenjelo. Kafa nješka muši buc. I na svadzbi, i na hoscini, a doma hoć kedi. Da kediše do sušeda hozelo na bešedu, a teras na kafu. Ani Turki nam ozda nje dokažu. Stej na hodi nješkajši televizijni magazin zakončime z ozdaku z lukšim muzičnim blokom. Pod čas veljkonocnih švetoh u Đurđove členi Kulturno-umetnickog društva Taras Ševčenko otrimali i svoj ročni koncert.
Na mojoj ščesce tanježnikoh jest zatrimališe i prihod za išće hutorimo pririchtujucej grupi. Znači jezik 22, 10 chlapci i 2 dzivčata, takže ja zadovoljni po teraz. Vnučka v 6 korjek u školi pojde calu predstavu pred babovi voz. Babo, jedzenie mi da jakie dajce. Babo, do školi za kožnji ponavljajce. Ja nie mam nijakie brigi. Nie wleczę nijaku tempu. Przyjem jak na sedmim niebie, tak het. Аж на sedmim poверху. В Лоні почало так, як говоря, спонтанно, це ж тільки рецитаторські секції, і мали ми позарядов успіх, і того року, що наставили, но як не можемо кожен рік ще мати великі успіхи, але рецитаторська секція жиє, думаю, що рецитатори добрі. Czerowanie zaczera do pozawczera, najszybciej ktośka zbere, aż mu pratka długaczy. Każde rano z písniu ptici švita, dok še po každej červenej hrudki ženi možljive ščeste presera. Vidite utipstva. Irina Barja. Kto znači ruske zna za koncert? Ta već imaju za prevoz. Tači prepoznaju pravu travu do Đurđova. I kto znači to bude zapisane? A kad je zapisane u ruški, to še već za nje zbolo. Pravda, pravda. Odlično bilo, pogotovo tromeđi dove nas baš našmijali. Дякуємо. Як же вам пачало? Прекрасне було. Чи ще да се teraz premenjelo na tim ročnim koncertu u odnosu na koncerti, ktorý kulturno-umetnické društvo davalo kad i vi tancovali? Jak da se ne premenjelo, vidimo i sami, že veľa vecí je z ľudoch i veľa lepšie uslovije za kad mi tancovali. Ja okolo 8 roki tancoval, ali to davno bilo. Jaký upečatki z toho koncertu? A ja думам, že tot koncert mi toho roku bol jakože najlepší. Židove stvarno popravili atmosféru.
naše pačelo, milo mi, že tako všetko vece je, jak to skoro bilo, až môžem priznať, že me vracelo, že som tako nostalgična, vracela mi všetko na period kad ja tancovala, kad sam bola u tim umetničkim društvu. A jak še tebe pačel koncert? Bar super. Co ti še barže pačelo, kad tancovali či špivali? Tancovali. Slično toga i tancovali i špivali, super. Co na vas okremeo Habela u pečatu? Špivače. Maca, že majú potencijal. Ome bardzo veliki potencijal, vedno že velje roblja. Strašne toto, 20 roki roboti je stvarno bilo teraz profesionalno porihtane i to trud se uložili, to stvarno bilo za pohvalu. Ja prihodzim z koncertu, ročného koncertu Doma kultúry. Nebudem porovnovať tot koncert u Keresture, ktorý som patrila na 5 hodiny. Toto, co sam Nješka vidjela u Đurđevo, je to perfektne i bars dobre vypatralo. Okreme dobre vypatralo, že dzeci u vežbani, že majú dobre oblječivo. Vidiš, že amatere vredno robili cali rok i to teraz evo na tim velikonosnim koncertu ukazali. Koncert dosť dlho trval, či to ukazana baš celoročna robota všetkých sekcijo. A baš smo imali rozpravu na upravnom odboru. Znam, že bi trebalo daku meni datirva, kraće pre uvahu i koncentraciju, ali jednostavno, jak i co vidjeli patrače i mi tu všetky co dožili, že ne môžu ukázať za povedzme hodinu i pol všetko toto, co še robi u matki, u Ševčenku i jednostavno mu šelo tirvac dlužej. Ja ljubim tu prísť, pretože čustujem tu jakušek energiju, že na koncertu u Đurđove dumam, že cali Đurđov učestvuje, keď nie u pririhtovanju, keď nie u tancovanju, keď nie u recitovanju, špivanju i tak dalje, ali učestvuje u pomahanju, u tim, co še slučuje posle koncerta. Takže všetky pohvali za tot koncert u Đurđove. Je razlike keď se tancuje na djecinskim koncertu i teraz na velikim ročnim? Kad mi djeci jeszcze menši, mi ako se menje tancujeme. To ti starši veci naučili i veci roblja z učiteljkami i toti nastavnicami, co ih uče folklor. Jak ti še pačal koncert? Mnje je bilo odlični, bo ja tancujem u njim i baš mi še pačal. Почитувани патраче, з остим хронологійним препатрунком з Дюрдьовського великонocного концерта закончуємо і nješkajši televizijni magazin. Його репризу годні се опатрить на štvrtok 1. maja na 16 hodin i 40 minuti, a tiž i na 5. rano na 5 hodin i 30 minuti. Po jutrejši televizijni dnevnik, doviđenja.